Уæрәсейы Паддзахадон Думæйы архайдзæн Сæрмагонд кусæг къорд Хуссар Ирыстоны фарстайы фæдыл. Æркәсдзән дуамин ыштым, мин фарашада дуна машты цауты Гуырдзыстоны митæ геноцидыл банымайыны тыххæй курдиатмæ. Сæрмагонд қордын разамынд Хæдбар паддзахæдты æмхæларады Евразийы интеграцийы қордæкты фæдыл комитеты сæрдары хæдивæг Виктор Водолацкий. Тыххæй қушын каны Паддзахадон Думæйы сæрдар Вячеслав Володин. Янхаштам гашка Сæрмагонд шаветр кашт қапаришма самай Гуырдзыстоны националиста Хуссар Ирыстоны смазал тараштой, уй райрташны тыххæй кусæг къорд шаражой. Вячеслав Володин кутбафи пайтафтамы Хуссар Ирыстоны парламенты уаңкты курдиатмæ қауылдай аргом аждахын. Уй фæдылма парламенты уаңкты дансаджитадар архаштой. Шарав жараныл куштышты историкты. Уй мамаусы саутима жонга чио удонай бадомзышты хуш. Қауға информация курзышты Хуссар Ирыстоныйдыр. Кусæг къорд архайдзæты нывш иш, асы қуттаджысам Гуырдзыстондыр кайфакаш санымай. Курынс Сæрмагонга хатыта самай қуттагма баштона иркашануа. Кусæг къорд падқауга армаджыты кушамбырткана, отсын баштона ирташысты фашты шканзышты хатсакты. Хуссар Ирыстоны курдиатмæ шражуавыныма паддзахады цауты геноцидыл банымайыны узан армаштыр сы Сæрмагонга хатыта фензышты умагашка. Ожардул арлауын канзышты. Хуссар Ирыстоны парламенты уаңкты Уæрәсейы Паддзахадон Думæйы федерации шаветмä арвыштой курдиатмæ мин фарашада дуна маже Гуырдзыстонырдыгай цауты банымайыны геноцидыл.